Maďarsko. Jozef Jankovič, AVK Ivanka pri Dunaji, Mário Georgievský, AV Zlateu Košice na stôl číslo 3. Na jednotke zvíťazila Lenka Vojtková, Česká republika. Marta Opalínska, Polsko, Imre Ledo, Maďarsko na stôl číslo 1. Jak do mnie teraz przegrał, to już tak pada? Nie no, to musi go pocisnąć, nie mało. A Laszlo wygra? Co jest? Dawaj go, Dominik, dawaj go. No Marta ładnie wycisnęła. Na jednotkę zvíťazila Marta Opalínska, Dawaj go, Polsko. kurwa, Dominik, dawaj go. Dawaj go. Na trojke zvíťazil Mário Georgievský, AV Zlateu Košice. Veronika Očipová, AVK Prešov, Ľudvík Žíraj, Maďarsko na stôl číslo 1. Jest.